Pre svega, uloga farmaceuta u 21. veku je veoma zahtevna. Osim što se očekuje od nas stručnost i da govorimo bar jedan strani jezik, veoma je važno da budemo srdačni, komunikativni i uvek na visini zadatka. Vrlo često moramo da se spustimo na nivo pacijenta kako bi zarad zdravlja oni razumeli i ispoštovali svoju terapiju do kraja. U apoteku ulaze pacijenti razne starosne dobi, traže savete, a mi smo tu pre svega da steknemo poverenje i da ih posavetujemo kako, kada i na koji način pravilno da upotrebljavaju neki lek. Vrlo često ulaze u apoteku trudnice i savetuju se da li da uzimaju neke suplemente, ulaze deca i adolescenti, ulaze pacijenti stariji, dementni. Za njih nije zgoreg uvek napisati na kutiji kako se, kada i na koji način koristi lek. I najvažnije je u stvari komunikacija. Zato što sva naša pitanja koja su usmerena sa pacijentu ne treba da traže odgovor koji je sa da ili ne. Zato što mi tada možemo da budemo sigurni da li su pacijenti uopšte tu terapiju razumeli do kraja. Takođe, ulaze dijabetičari, oni traže posebnu pažnju jer je dijabetes sada bolest modernog doba jako uznapredovala i takvim pacijentima uvek treba savjetovati kako pravilno da koriste lekove, kako, na koji način da idu na redovne kontrole, jer znate, usled uznapredovalog dijabetesa najteže i najdramatičnije komplikacije svakako jesu amputacija ekstremiteta. U apoteku često ulaze onkološki pacijenti kojima u stvari treba najviše pažnje posvetiti. Obično su to pacijenti koji su već ili završili proces hemioterapije i zračenja, oslabljenog imuniteta i loše krvne slike i njima je jako važno posvetiti posebnu pažnju, sugerisati šta bi mogli da koriste i na koji način i uvek da se konsultuju sa svojim lekarom. A ako bilo kakve simptome zapaze, mogu uvek doći kod nas i da zajednički vidimo koji lek može da prija, a da pritom ne uništi ili da ne bi smetao njihovoj već postojećoj terapiji. Vrlo često dolaze pacijenti stariji koji imaju mnogo hroničnih bolesti pridruženo. Takvi pacijenti piju i po šaku lekova. Njima uvek treba nagovestiti kako, kada i na koji način se pije neki lek, a da ne smeta. Bio je jedan slučaj u apoteci kada je došla gospođa koja ima 50 godina, nepušač i tražila je vitamin C jer je čula da se tokom pandemije koronavirusa treba više količine da unose. I rekla je da je onkološki pacijent i da je završila sa hemioterapijama i zračenjem i da je sada povremeno odlazi jer ima mučnine i povraćanje i dobija u bolničkim uslovima Ondasan. To je lek, inače antiemetik, koji se koristi u terapiji protiv povraćanja kod onkoloških pacijenata. Mi smo joj savjetovali da nikako na svoju ruku ne treba da uzima suplemente i gospođa je bila jako zahvalna i sa nama se dalje posavjetovala i mi smo joj samo rekli da kada u buduće osjeti bilo kakve promjene što se tiče mučnine, vrtoglavice, zamućenog vida i sl. Uvek se javi u obližnju apoteku ili kod svog lekara.